Mai kagway na Tamenglong channel Gaanphiu laudere, asai August tarik kathum kum singne na chuit na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal August tarik kanay. National Highway tamrut na Chennai Infal to Silchar Khao Security Convoy Movement na iba milam khao. Standard Operating Procedure Rai may high review kani revise sukang Manipur Government Rate Coordination Committee kasiam khang lading la kan the mi hai Manipur khang inthok mai chang sunaba mai National Highway tamrut na Chennai khau sian demand sumai khani security khau gontak mak mai azu ti pat ba mai hai zausin khang lading la kan jonge mi tong lading ta Saturday August 3 khat khau Chief Minister Y Khamchan Singh Roi zai the National Highway tamrut na Chennai khau convoy movement lam meeting kan me khau la kan jonge Government official statement line coordination committee tai commissioner Rui chair supni kumna mi khautai Manipur Police Central Reserve Police Force Consumer Affairs Food and Public Distribution Department representatives nun kasaupni to nasakani inbu na committee khautai Manipur Petroleum Products Transporter Fraternity Retail Outlet Dealers LPG Distributors kani Drivers Association tong members nuni kasaupni to nasakani committee Rui suni may hai naibam rai ma SOP hai review sulana Bukhalung ka recommendation sai government ka submit sukhangi kumna revise SOP hai state gazette ka Rui notifies to that ni to na tithai kani mitong measure kathan sinthau mai duan akhat suna Home Department kani Police Headquarter Rui National Highway tamrut na Chennai khagari tat kalu mai ta zausin khau nodal officer appoint supni mi da khau district superintendents of police tani highway khau mai lun thai mak mai nun roi extortion tat kai ba mai ti hai zausin khang special drives loan sukhang direction tikane mi hai tat kan mai bu khau petroleum khani LPG Transporters Association Rui State Government khau extortion subaw mai nun ta katumna action la lau khan demand sukan mitang rui kumna kanyu ton demand hai tan sunatan palaw mage thai July tarik tamru na khat khau wheel down strike tat kai khang tu na ti thai kan chonge Petroleum khani LPG transporters thelai na nu mai nun roi illegal taxes National Highway tamru na Chennai khau ka kha na ba mai ta nu nimak mai indaw kan chongi association thelai na ka hau rai khau truck khat khau dangka phainai dawla ba mai khau te roi asai thu truck khat khau dangka ching sanai la tang bam thi tu na ti thai ka ne Infal August Tarikanai, National Socialist Council of Nagaland, Kaplang Tong Active Cadres Akat National Highway Tamrut na Chennai Infal to Silchar Changkau, Anti-Insurgency Operation Tat Kai Megan Kau, Security Forces Rikai Mai Police Station to Jurisdiction Kare, Saturday nung tai nimthi to natitay kanay. Sunday nung Police Bulletin Release Sukan Mekau Nimkan Me Putay, Lungtau Khon Pan Mai Katingkum Tamrut na Kanay Oynamlong Village, Tamenglong District Kau Riye to Nasakani, Katakay Mai Area Kau Extortion Activities Tat Kai Bang Megan Kau, Nimkan Chonge to Sakane. Police soncham thelai na ka khaurui Baofang Communication Handset Government of Republic of Nagaland Juna Hilau Mai Route na kathum receipt memos khani official seal tokens le sian chingnai phai ta sat ka chaw na nim thi tu na sagani nimkan me pu le ka khauri inphang me pot nun dai concerned police station kau legal proceeding khani investigation tat kai khang insin lau kan thi tu na sagani tiki report khau tai NSCNK faction zan tai thu in si sing na ti thai kan mage Infal August Tarikanai, Kuki Civil Society Organization Working Committees Ukrul Rui Kuki Mainunta, Target Suna Selective Economic Blockade Tat Kaibang Mai Hai, Di Inthaklau Kang Manipur Government Kau Demand Suna, Kwang Rigday na Tachat Ultimatum Tikanthe. WCK CSO Strong Ultimatum Kautai Economic Blockade Hai Inthak Mage Thai, August Tarik Pung Khori Total Shutdown Tat Kai Kahau Punithe Tuna Tithai Kani, WCK CSO Rui Statement Sunday Nung Tipat Kan Mekau, National Highway Phainai na kanai khau counter economic blockade tat kaibang maitai kaniu le kariang ma ge tuna sagani WCK CSO thelai na tangkhul le maitai group National Highway phainai na kanai saizang yangang pokpi wonghong khani sokwaw kho selective blockade tat kai na kuki menun khang essential commodities tigwang magna bamthe tuna sakane UNC blockade tai naga mai kan charuk ta nim ta na suloi kan mekau inchup melazan sulau khang demand suna tat kaibam chongi mi da khau WCK CSO Rui Highway Hai Gansa Kang Lifeline Suna Gansa Kang Blockade Subam Nu na Chu tu na pian mak mai indaw kani Mi Hai Community Asak ta laukai na sumay tan de tu na sa kani Kum na WCK CSO Rui Government Kau Kwang Rigday na tachat ultimatum ti na August 3 kathum jipchung khare August 3 pungu jipchung ngan lung kau blockade hai inthak na essential goods sai Kuki may area khauti wongdat khang demand sukane Government remitung issue hai address sumage thai August 3 pungu jipchung Rui kahau na total shutdown hai kahau ni the tu na ti thai kan the in taw chu government ban khau nai the selective blockade in thak ni hammi thai action la mak tong responsibility la ni chu tu mai WCK CSO tong statement khau tai ti thai kan name
Pune August Rikanai Northeast kadai sona latlu rekuk mai ariuba mai Manipur tong into my students nunrei kadau cha mai la kan diu khang ka zantat mai NGO Sharhad Re Dangka Kroru Kaina Tan Khang Suba Mairani Gadilu Girls Hostel Guzar Nimbal Karwadi Katrats Pune Khao Manipur Deputy Chief Minister Lucy Diko Rui August Rikanai Sunday Khao Foundation Stone Ningthao Lo Kanthe Mitong Hostel Zan Sang Mai Tai Late Samiti Jamnabai Firodia Northeast India Vavan Rani Gadilu Girls Hostel to Nakaupni Foundation Stone Ningthao Mai Mung Khao Tai Automobiles Giant First Motors Stone Chairman Abhi Firodia ni President suna kazak lau kane. Mi tong hostel hai freedom fighter Rani Gadiliu Ziliangrong mai puitong zan hai India tong western part khau kazan tat mai akhat supani the. Hostel khau hai communities bye bye khau regwang mai lung si my students nundoi building akhat na khau lung in sam khang tu sam khang khat ni khat khata zaw thai na lung khang kadau sa mi tai ti lau pani tu na Sharhad NGO tong founder Sanjay Nahar Risa in dau kane mi kup my environment khau lung in sam thau mai nunrei khat khata chakhwang sumai ruprian sumai lum mai nai in bu puni khani chu sak mai chun chap mai khani national integration tong message tai tingam puni tu na Sanjay Nahar de Risa kane Infal August Rikanai Naga Women's Union Naga Regions ka security ka singai na lauba mai high review su dat na ti raw ka khang appeal su kanthe security gai na law mai high civilians nun khang security ti law mai phan militarization ti sudat bamthe tu na sa kane security agencies ko re kan tong professional responsibility thaina operational restraints suna civilians tong panti ta ngak law na constitutional law ta zai thaw law bam khang sa kane July 3 chu na chakyu nung Naga village Karlan bi mai Maita Bijang None District House Central Reserve Police Force Cobra personnel ri kabloy kan melam ko appeals sukaloy na security forces tong accountability hai mi tong case kautai kage naye tuna sa kane kumna lanbi mai ri maita suloy melam ko transparency kani impartial investigation tat kai na inchup mai lazan sulaw khan demand su kane NWU ri naga civilians charukta lailon wifi village ko ri Nim tat na silway kan may lam ka authorities rikarit la law na inchup may lazan sulaw kang kalway na zanghoy kane. Tamenglong ting night luan pokpa butari kathum kum singnay na chui na charuk law chuan kalan ting ray na ye ting zin muak na ye singbang ting ray na ye pokpa butari paday kum singnay na chui na charuk law chuan ting ray na ye kalan ting zin muak na ye singbang ting ray na ye. Mai kagway na king chui na king law mikhanta kangan mak nga chuan ku may indaw we Asai kang tu cham hai kharinga lauthe ningthau ka lau chuan khwang ru makhai kai mi kan rui king in sam da la kho chuan ku the